Jagal Hojo Pimitu, Jagal Rangze Nimu Sungsi Shunasong, Terin Jagal Hojo Sanekagi Pimitu, Jagal Rangze Nimu Teng Tunju Tunjeba Sungsi Shuyubari, Ser Tikjilingi Serji Tingrim Lobrar Chatuna, Gele Luptub Nam Changsumdo, Lobre Dundanto, Jagar Jegab Chimbu, Yadar Sarba Kayinsu Tingzu Nanto, Jinyang Chikdu, Papu Jegab Niji, Gelu Chatunasong. Taganahin Tendri Jangarze Tempe Nawatang, Lobre Luptuji Kutsapsumne, Jabe Insumji Ketone, Rangzengi Nimutan Teve, Sungshe Nasong. 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिली थी। Independence Day is a time to remember their bravery and dedication. It is also a time to think about what freedom means to us. Yang Lobre ke Je Tsangulane, Terin Jagage Rangzen Nimu Tetone, Ladun Kanshi Trubjang, Tundi Dokta Chikti Nana, Jebu Sangbu Tunju Yoba, Nanzor Lapja Sangbu Shik Linju Yoba Song Nasong. Tetan Chozong Sera Gumbe Nidapsu Nebe, Jagar Kursum Papa Chokpe Ngwane Yang, Tuden Songzi Shu Yobare. Kapter Chokpe Kengurwa Gushab Ashoka Lane. और लामा कैंप तोड़रवे बीच में स्टैंड ये हम इधर 10 साल से भी इधर Gumbe Nitamla Nganzu Kursum Papa Shepshu Kanyane, Lochu Korwatang, Terin Rangze Nimuni Nyamdo Songzi Shuyo, Namjun Kintu Batang, Nganzu War Penjun Samshi Tang, Jawa Yabu Yola, Tonya Yabu Dukji, Song Nasong. Xianyan Terin Hojo Shijagagi, Pepe Lobda Kadang, Legunka, Gundeka, Jenang, Rangzengi Nimu Songzi Zagu Chobatang, Ninjiki Kongsin Sha Yubri. Jagal Hojo Ne, Eri Longtinkangi Sarguba Genze Chudayin.